Muraho, reka mbasuhuze kandi mbifurize kugubwa neza no kugira itariki nziza ya 19 aho tuje mu makuru yacu muri uyu mwanya. Ndagaruka kuri izi ngingo zikomeye, ndagaruka kuri nyirarume wa Makenga, Hibu Force na Wazalendo bamaze kumura bivu, uwo ngo yamaze kumanika ibiyiko. Ndagaruka kandi ku mugabo w'icyamamare mu iteramakofe, uyu nguyu ni Tony Yoka, yamaze kwemerera Repubulika ya Demokarasi ya Kongo uko azajya yinjira ku kibuga cy'imirwano muri boxing ground yabo, azajya abanza akazamura idarapo rya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu buryo bwo kuyimenyekanisha ku ruhando mpuzamahanga. Ni mu gihe M23 ikomeje kurenga ku gahenge k'imirwano bemeranyije ko kagombaga gutangira ku itariki ya 18. Uyu mwanya wa none amakuru arimo arajya hanze nuko Wazalendo yamaze kwigarurira ibindi bice bikomeye cyane nyuma yo gushozwaho intambara n'izi nyeshyamba za M23. Ni mu rugamba rw'imbatura mugabo rwabaye kuri itariki ya 18 mu bice bya Birarumbiri. Iby'inkuru turaje tubive imuzi n'imuzingo. Ariko nanone hari indi nkuru ikomeye cyane. Perezida Paul Kagame ngo yamaze guhamagarira Leta Zunze Ubumwe za Amerika yuko zigomba kumwemerera uburinzi mu gihe ngazaba avanye ingabo ze muri Kongo, ngo bafite ubwoba bw'uko abakongomani bashobora kuzatera igihugu cy'u Rwanda. Ubwo rero arimo arasaba yuko mbere yuko akora ingabo ze muri Kongo, yenga Amerika igomba kumwemerera yuko izamurindira umutekano. Ibyizi nkuru zombi ndetse n'ibindi tutabashije guhita tuvuga mu buryo buvunaguye, tugiye kubigarukaho mu buryo burambuye. Ariko mbere ya byose reka nifuze yuko twatangire gutya. Nene tika juu niko na 2 jours niko kule. Alitutosha Goma kule Asenjo Chanzo. Juzi hapa male dimashe ilipita. Kama ni vakomando na tulikuwa ma 3000 kombe tulikia saa 90. Haba kukuwa na tuambi. Walikuwa tunatuleta sasa, tulitoka Bukavu. Sasa tulifikaka Kamanyola kutambuka kidogo, wakatupandisha mubalabala moya hivi. Tukaendelea tukalala munji. Kukucha tena kutambuka Kamanyola mtu hayafika Uvira. Huko balabala inapanda hivyo ile nji. Kisha sasa tulifika kule kumwisho, tukakuta hakuna tena balabala. Tukaanza tembea na miguu tulienda na lalala kuko talala munjia benzangu balikimbia. Nkuko mubibonye iyo ako ka video ni kamwe k'umusore umwe muri baba komando bagera kuri ku bihumbi 7532 baherutse kugaragara Canzu, ubwo bakubitishaga utuntu tw'udutafari mu gahanga, abandi bakubitaho ibipfunsi, abandi baca mu bigurudumu byaka umuriro. Abambere narabibabwiye ntimuraje mutangiye mubone imirambo yabo ku gasozi. Ubu ngubu inkongoro n'impyisi zo mu mashyamba yo mu burasirazuba bwa Kongo zigiye kongera zibona ibiryo. Ibyo nababwiye rero byasohoye, ibyo nababwiye byabaye. Uyu rero bikavugwa yuko ari mu nyeshyamba za M23 zishyigikiwe n'u Rwanda, zitubahiriza amasezerano cyangwa ngo zemere ihagarikwa ry'imirwano ryasabwe na Rwanda. Iryo Kinshasa yemeye, ni ukuvuga ngo Facibeto narabibabwiye nti kuba yemeye yuko agiye guhagarika intambara, ntuyu ni umutego mutinda bateze kandi bazawugwamo. Rero nyuma yuko bawubateze, baje gutera ibirindo by'igisirikare cya Kongo hafi ya Minembwe, aho abasirikare bashya ba M23 ubwo ni babakomando nyine berekanwe nk'abakomando haracanzu, baherutse kuva mu kigo cy'imyitozo cyaho mu buryo bwamamajwe cyane n'inyeshyamba. Bamwe muri bo rero bakaba bamaze kwicwa, abandi bahunga urugamba ndetse n'imbaraga z'umuriro za FARDC, naho abandi bafatwa mpiri n'ingabo za Kongo. Kuri uyu wa gatatu wa tariki ya 18 nibwo iyi nkuru yabaye, aho FARDC yabashije kwigarurira ibice birimo Birarumbiri, Bidegu, Karonje ndetse na Karingi muri Haut Plateau. Ni muri iyi mirwano ikomeye kandi y'imbatura mugabo yarindimbura amabuye. Ni imirwano ikomeye cyane yaje no kurangira uyu nyirarume wa Makenga, uyu nguyu FARDC yamaze kumura bivu, yamugaritse ku itaka. Uwo ngo w'inzogera yirenze, ibiyiko byamanitswe na rugagi. Ubwo byo gusezera kongera gutekereza kurya byarangiye, agiye gufumbira ubutaka bwo mu burasirazuba bwa Kongo, by'umwihariko hano muri Haut Plateau. Mvuye kuri iyi nkuru rero reka mpite ngaruka kuri Kigali. Perezida Paul Kagame arimo gusaba Leta Zunze Ubumwe za Amerika
kumwubakira ubwirinzi bw'umutekano we nibamara kuvana abasirikare be muri Kongo. Ngahagaritse umutima ku kugaruka kw'abahutu, ariko ngo abahutu ngo ni abanyarwanda, ngo u Rwanda ni igihugu cyabo kandi ngo bafite uburenganzira bwo gutahuka. Iyo ni inkuru yanditswe n'ikinyamakuru The African, aho perezida w'u Rwanda Paul Kagame gafite ubwoba nyine bw'uko naramuka akuyeho buriya bwirinzi bwiwe akavana ingabo ze muri Kongo, ngo abakongomani, ubwo ni abakongomani muri rusange, bashobora kuzahita bataka Kigali. Akaba rero bafite ubwoba bw'uko ubwo bwirinzi bwabo cyangwa abasirikare babo niba bava hariya bashobora kuzaza baherekejwe na bagenzi babo baje kubitura ibyo babakore mu myaka isaga 30. Nuko bitegereza tukareba ese koko ibyo avuga ni ukuri cyangwa ibyo avuga ni amatakirangoye. Byose birashoboka, ariko noneho icy'ingenzi gikomeye, nimba yemera ko afite y'ingabo, ubwo no kuzavana bizashoboka, kereka icyo umuzungu atateguye. Abazungu bo baba baramaze gushushanya ikarita hakiri kare. Mvuye kuri iyi nkuru ndagaruka ku cyamamare ni Tony. Iki cyamamare cyitwa Tony Yoka, ni umukinnyi w'icyamamare mu mukino w'iteramakofe w'umunyekongo. Nyuma yo kwakirwa na perezida nyiricyubahiro wa Repubulika ya Kongo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Tony Yoka yemeye ku mugaragaro kwitangira Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uyu mugabo wabaye icyamamare mu iteramakofe yiyemeje kujya azamura ibendera rya Kongo mu kibuga cy'iteramakofe akoresheje uruhushya yahawe n'igihugu cye, gutanga umusanzu mu gutoza abazamusimbura binyuze mu gushyiraho ishuri ry'iteramakofe ryagenewe abazaba bagezweho ejo hazaza. Ikindi, yemeye guhatanira umudari wa zahabu mu mikino wa Olympique, mu mikino ya Olympique y'ibihugu yahazahagarariye igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ikindi nanone hari ukumenyekanisha izina ry'igihugu binyuze mu nsanganyamatsiko igira iti RDC Congo, umutima wa Afurika binyuze mu mikino. Iri hitamo rikomeye rirarangwa n'urukundo n'inshingano, rirerekana intambwe ikomeye mu rugendo rwo kuzamura umukino w'iteramakofe muri Kongo ku rwego mpuzamahanga. Ubwo ni ukubitegereza tukareba ese koko uyu mugabo Tony Yoka azabikora. Nkwibutsa yuko bibaye ari bwo bwa mbere ugeze ahangaha, ntuze kugenda udakoze sabone cyangwa subscribe, ubundi wanakora like, wanakora share, wanadusigira igitekerezo cyawe uciye muri commentaire, ibintu bikagenda neza cyane. Ubundi nanjye nkomeza kubabwira nti reka mukomeze kugubwa neza, tuze gusubira mu kanya nk'ibisanzwe.